I pozdrav svima ljudi, prije nego što krenemo u video bi vas zamolio da se pretplatite na kanal, uključite zvonce kako bi dobili notifikaciju kada izbacim klip i da lajkujete video. Ko to napravi dobiva pozdrav u sljedećem klipu, a mora dole obavezno u komentar napisati hashtag jesam. I sad ćete vidjeti na ekranu ko će dobiti sve pozdrav koji je to uradio iz prošlog klipa. Tako da ljudi, like, share, subscribe. Idemo u video. Bože dragi, zašto sam ja taj nesretnik? Nemam nikoga, sam sam i ne znam šta da radim. Bože dragi, šta da radim? Evo, iz dana u dan sam ovdje sam, nikog nema. I one kolege što sam imao, svi sam izbjegavaju. Ne znam stvarno više šta da radim. Ćao. Ćao, ko si ti? Da li mogu sjesti tu kod tebe da vidimo u čemu je problem? Naravno možeš, inako sam sam svaki dan. Vidim već par dana uvijek prolazim vuda, vidim sam si tu, vidim da te nešto muči. Reci meni slobodno. Ovako da ti kažem, familija, znači nemam nikoga, brata jedino što imam, a i on je ošao davno i sad nikako ga ne mogu ni dobiti ni ništa. Sam sam. A da li bi se ti složio sa mnom da potražimo tvojeg brata? Možda ima neka šansa da ga nađem. Naravno, to voli najviše na svijetu da poznam svog brata. Idemo sad, ovoga trena da potražimo tvoga brata, da ne budeš više tužan. Onaj mi je obećao da će mi naći brata, čekam ga evo tu, ali nema nikoga. Aldine, imao si želju da ti nađem brata. Našao sam ti brata uz pomoć tvoje slike što si mi dao. A brat je idiota. Pogledaj tamo. Stvarno? Brate! Brate! Evo me! Aj Bože dragi, ne mogu da vjerujem, šta se mi je stvarno. Ne brini, sad sam tu kod tebe. Hvala ti brate, hvala ti mnogo, ja nisam očekivao ovo, hvala ti, baš ti hvala. Nema na čemu, bitno je da si ti sada sretan da više nisi tužan. Hvala ti od srca. Nema čemu.